Miss TV Ming Tabir Singhu, Tamkuman Tramok Savolina, Kurumzari, Lunana, Nasigi, Moroba Pau, Pijari. Emerging challenges in the frontier of chemical sciences ki Humbaksa National Conference Manipur University of Pangtokre. Organic farming ki matangda khanan inakre. Swasth Bharat campaign is in Manipur di mai pakle haibi yadwi haina Professor and Lokendra na phungdokre. Loinana, Jammu and Kashmir Katwa district da terrorist singa kutona pada police personnel ani sok. Hojik mapung yo pau lawi si. Numit nini Sathagadaba emerging challenges in the frontier of chemical sciences ki Homluk Suba National Conference ki thorum ama ngasi Manipur University ki auditorium da pangthokre. Department of Chemistry Manipur University amadi Chemistry Alumni Association ani na punna kusamnaraga pangthokiba thorum aduda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendra, School of Mathematical Physical Science Dean Professor Sumitra Panjawam, Dhanamanjari University ki former Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Amadi, Manipur University Department of Chemistry Head of Department Professor N. Rajena Athoiba, Mithunglen Singh Oike, Lonina National Conference Asiga Mani Lenana Abstract Book Amasu Rally Stoke. Manipur University Department of Chemistry Head of Department Professor N. Rajena Phongdokibada, Numin Ini Sathagadariba National Conference Asina, Tongan ba Society Singi Disciplinary da Ladiba Singna Nona Development Tauduna Scientific Culture gi Achova Platform Ama Sembada, Tangai Fadava Ama Oiri. Masina Tongan ba institution Singdagi Lakpa experts Singna Takpi, Tambibada, Mahiroi Singi, Tungi Pandam Amani. Mahiroi Singi Damak institution Singi Lab Singda, Kari Karamba Makalgi, Anova, Kudung Sabali, Haibasigi, Achova Lambi Amasu, Oibangam Lagani Haibawapam Sing, Fondoki. Dialogue on Values, Indian and Western Perspectives Haiba Hiramda, Yumham Oiba, Numit Indi Suman Satagaba National Seminar Amasu Ngasi Manipur University Court Holder Hodokre. Indian Council of Philosophical Research New Delhi Department of Philosophy Manipur University Kusam Naduna Pangtokpa Seminar Hodokpagi from Aduda Professor Lokendra Singh, Vice Chancellor Manipur University, Professor and Pramodini Devi, Dean School of Humanities Manipur University Amadi, Professor Salam Samkeshwar Singh, former Dean School of Humanities and Head Department of Philosophy Manipur University na Athoiba Mitung Thromapu Amadi Akhanaba Mitung and Oina Saruyaki. Thronga Mari Lenana Manipur University VC Professor Norem Lokendra Singhan Hai, Idea of Enlightenment Wakalonda Amadi Principle of Christian Ethics Satpa Western Gi Lebak Singda Capitalism Lakpagi Acho Marum Amani Hainaba Lady Nakalamurumda non-Christian Eastern country Singda the economy modernization industrialization Singba Purakpada Mai Papangamdri Hajiksu colonial authority na Laibak Asida Makogi superiority Amadi dominance Makhatana Thamna Honari Tanja Asida Asigumba Seminar Pangtokpasi Yamna Maru Oiba Amakagni Maramasina Aikoi research re-examine Amadi revisit Towa Yamna Matau Tai Hojik India ki Sanskrit Asisu European ki South Asian Center da Tamba Honakre South Asian Center na India ki Banarasi University Amadi Manipur University da MOU Taunabagi Wafamsu Tamlakle Haina Fondoki. Asian societies were not successful in bringing about economic modernization and industrialization in all these economies and in all these societies. Ministry of Culture, Government of India, Amadi National School of Drama, New Delhi, Miyang Makhada, Kamaripur, Hindustani Sangit, Mahavidyalaya, Kaksing, Sindhuna, Festival of Sanskrit, Sankirtana and Folk Dance 2025 ki thoram amangasi MMS Genius Academy Kaksing da Pangtokre. Ngasi ki thoram adu da athobe mithung oina Pradhan Guru Sangit Academy Kaksing amasong Jain Manipur Dance Academy ki visiting Guru KSS Goradharna thoram mapu sing oina President Executive Committee Kamanipur Hindustani Sangit Mahavidyalaya Kaksingi
Y Nilchandra Principal MMS Jainis Academy Kaksing Su Oiriba Aduga Khamanipur Hindustani Sangit Mahavidyalaya Kaksing Vice President KAS Ranjan Amadi Mahavidyalaya Asigi Principal and Indumukhisu Tharam Saruk Yaki Pangtok Kiba Tharam Adugi Nungeva Warul Predana Secretary Khamanipur Hindustani Sangit Mahavidyalaya Kaksingi and Rameshwara Pangtok Kibada Hawalakliba Mahiro Singna Lari Kakta Tambagi Mahota Aikogi Lajariba Culture Gi Oiba Thabak Thoram Singda Mai Onsin Bahibasi Lamdam Asibu Hena Masak Takadoribani Aikogi Fajaraba Culture Asida Sinpam Oina Paiduna Aikogi Tungi Punsida Achova Masak Naiba Mi Ama Oina Sembasu Yare Lengakna Mahiro Singi Kalaga Asigumba Tabak Matam Sana Pakat Pirakpasi Yamna Laibak Pavani Asigum Laba Tabak Thoram Asigidamak Katoktuna Seliba Mahavidyalaya Sigi Thomi Kudingmapu Hainingai Leitana Tagatpa Phonokse Hainisu Phonoki Nasigi Thoram Aduda Sankritana Nupa Pala Katan Solom Maibi Jagoi Sankritana Nupi Pala Nasingba Thoram Kyasu Utki Sangit Academy Kaksing Sumak Lekaina Ministry of Culture Government of India ki guideline Makada Nupa Khwak Isai gi production ama Academy Sigi Sanglen Utkre Academy Sigi Secretary KAS Nimaina Throngi Nungi Oiba Warul Predun Hai Ministry of Culture Government of India na piba guideline gi matungina Sangit Academy Kaksing Sumak Lekaina Sahi Yoina Tongan ba production kaya lep palitana pangtoktuna lakli Masigi Manuksana Academy Asigi Oja Singna Lamjing Lamtak Tuna Nupa Kubak Isai production Asi Ngasi Putok Ibani Aikoi culture Asibu Mahandana Yokatuna Tamnuba Pandanda Nasigi Nupa Kubak Isai Throm Asi Miam Utuna Yakan Bani Hana Pondoki Nasigi Throm Aduda and Mahendra Hana Kaksin Kuno College Kaksin Kunogi Principal or Mbadagi Potharbana Atobi Metung Ketribir Site Academy Awardee su Wadiba Aduga Sangit Academy Kaksing Sumangalai President su Wadibana Thoramapu Singh Thoramapu Oike World Theatre Day gi Thoram Ngasi Manipur Lenga ki Art and Culture Department Silaga Palace Compounder Leba Centricity Auditorium da Pangtokre Department Sigi Special Commissioner M. Joy Amadi Director K. Dinamanina Atoiba Mitung Amadi Thoramapu and Saruk Yaki Thoram Aduda Kanglai Mime Theatre Repertory Director Su Oiriba Sanginata Academy Award Dr. Y. Sadanandana Journey of Manipur Haiba Hiramda Marik Sumu Wapam Kaya Tamki Lunena Kalaketra Manipuri artist Singna Tamna Lai Haiba Hainiming Tonba Play Masu Miam Utki Thomgamadi Lenana Am Joina High World Theatre Day gi Thoram Ase Kumja Lisinga with Samapan Humpunito gi Mars ki Tang Kundi Tareta Pangtok Pahauki Hanak Pangtok Liba Asina Humugo Humdoi Suba Edition ni Thomasi Pangtok Gi Maru Eva Pandam di Theatre gi Director, Producer, Writer, Artist, Technician Amadi Costume Designer na Singba Singna Lauriba Maru Eva Thodang Sing Adu Sakhang Baga Loinana Ikai Kumna Utpani Makoi Sing Asina Theatre gi Medium Ama Oiraga Tongan ba Hiramda Kuthaduna Kunai Asibu Asumba Makeda Puna Pona Ribani Maramaduna Theatre ki Director, Artist, Writer, Producer Amadi Technician na Singba Punamakna Apava Kunai Ema Oinaba Honabada Lamjing View Haina M Joina Makatana Fongdoke. Okay, I'm Lobi. I don't know see any Shilapadai anybody. Apava Theatre ki Artist, Director, Writer, Producer, Technician, and the designer. Mayam Topi Ratana. Society is the own Purana Honamata, Honabada, Theatre, Pambiriba, Amadi, Professional, and Sunset Biriba Kutumana, Honabiu, Iowais, Puno Poman Konamze. Puyagi Kudol Utuna World Theatre Day Thorum Pangto Kray, Manipurgi, Mapangan Kanba Theatre, Lup Ama Oriba, Palem Panto Cultural Trust and Sinura World Theatre Day Thorum, Trust Sigi Lila Sang, Aurai Sangda, Pangto Kray, Nasigi Thromda, Senior Citizen. Ice Thomas Singh, EJCC Kolkata Board of Governors ki member Buddha Singh Tham, eminent writer Director Dr. Salam Santibala Devina Singh Bana Chief Guest President Amasung Guest of Honorina Saruyaki Luna Tharongi Saruk Ama Oina Waikom Amuchona Iba Puyagi Kudol Koba one active play Amasu Utki play Sigi performance Salam Helenani Nasigi Hiramda Buddha Singh Thamna World Theatre Day International Masses ki Maramda World Theatre Day
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ World Theatre Day habasi Malayamgi performing art ki khwaidagi chawba organization International Theatre Institute Asambida ITI haina khangnaba sigumba institute asina Malayamgi thakki World Theatre Wangkai Ningthem Pukri Mapala leba Banan Repertory Theatre na Sinduna High School Police Land leba Manipur Dramatic Union MU Hugi Hall da World Theatre Day thorum pangthokre. World Theatre Day thorunga mari leinana Chief Minister artist singi tengbang CMT gi makhada puthokpa Banan Repertory Theatre gi artist singna sanaba lemok pokpam tikendra na iba umangi wari haina mingthon ba lila macha amsu utki. From Aduda, Manipur Cultural Organization ki President Retired IAS Kangjam Radhakumar Singh, Art Critic Rasmani Ayekpam Amasung, Banan Repertory Theatre ki Chairman Magazine Rakongwam Su Sarugyaki, Thronga Mari Lenana Umangi Wari ki Aiba, Lemupopam Tikendra na Haiki Bada, Layu Krabawaza, Maibam Sursena Theatre ki Lamasida Pusin Birambani, Makoidagi Tamzahoba, Karasina, Malayamgi Theatre Numit Asiga Mari Lenana, Umangi Wari Haiba Lila Masasi, Miam the Utopani, Lila Masasina Miama, Pinning Liba, Wakalona Si, Lamda Masigi, Yellow Mi Singda, Mapandagi Sanksilakpa, Mitop Singda Sangrapam, Pirubadagi, Mitopna, Mapus Haraktuna, Yumai Harakpa, Tugairakpa, Mitopna, Lamgi Mapus Harakpa, Asiga, Sangdam Naduna, Uritna Yongda, Yum Sao, Nong Tarakpada, one Lenba Noite Haribada Yongna, Urit Makon, Tugairectuna, Tantolakiba, Adu, Lila Sida Utpane, Haiki. Manipur State Rural Livelihood Mission Gimakada, Manipur Gitongan Tongan Bakul, Laikai Singda, same level self help group Singna, Landa Masigi Nupi Singbu, Punsin Bagi. Mathakta Nupi Singi Semilon Pagat Hanbagi Achow Todang Lowungam Lehaina Lamyanba Enterprises ki provider Dr. Elangam Amit Kumar na Fongdokre Wapamasi Kaksin District ki Hiang Makha Lekai Community Hall Pangtokpa Punsi Lamjing Mera Village Level Federation ki Ahumsuba General Body ki Miphamda Mahan Haiki Bani Thromaduda Organization for Indian Women Against Crime ki Secretary A Robita Manipur Rural Bank Kaksin ki Manager N Zina Kaksin District ki Cluster Coordinator KS Yaisna, Social Worker and Yai School Amadi, Punsi Lam VLF ki President Ais Sunibala Yauna, Miyoi Kayana Sarubyaki, From Aduda Amit Kumana Makata Aduna, National Rural Livelihood Mission ki Makada, Manipur Lenga ki RD and PR ki Manipur State Livelihood Mission na, Mapungweba, Todang Longduna, Manipur ki Kul Lekai Kayada, VLF Amadi, Self Help Group Kaya, Semlakpa Asina, Hiram Kayada, Ahongba Purapangamle, Maruina, Masina, Nupi Singi Marakta, Punmagi Achoba, Tanja Amapiduna, Makoi Maseli Marakta, Tatoktasin Taunaduna, Hena, Nuksinaba, Purpada Achobu Mateng Oidi, Lona Self Help Group, Singi Kutanga, Bank Singer Loan, Pirakpa Asina, Hana, Supam Nompam, Kangram Daba, Miyoi Kayagi, Hingnabalambisu, Pibangamle, Lona, Mahaki Makidagisu, Hiangamgi Nupi Singda, Ahen Visentok, Lambi, Lehenaba. Self Help Group Singa Kusam Naduna Tabak Pakana Honagani from other Saruk Yakiba Organization for Indian Women Against Crime Secretary A Robita Laimanasu Hausiki Matamda Nupi Sing the Toina Tengnaba Tongan Ba Crime Singi Matangda Wangangduna Nupi Sing the Tokliba Crime Say Matokramna Tokaloi Haibagi Matang the Su Wapam Kaya Pondoke. Organic farming in Matanga Nomi Regional Conference Amangasi Hotel Impalgi Conference Hall Pangtokre Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India Regional Center for Organic and Natural Farming Imphal Department of Horticulture and Soil Conservation Amade Manipur Organic Mission Agency Momana Sinduna Pangtokiba Kanana Inabagi Throm Aduda Department of Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur Commissioner Come Secretary Titling Pamai Central Agricultural University Kau gi Director of Extension Education gi Professor P.S. Ranjit Sharma, Department of Horticulture and Soil Conservation Imphal gi Director K. Devdatta Sharma, Nabad ki General Manager Partha Mandal Amadi,
RCONF की रीजनल इंचार्ज डॉक्टर VY दियोगेरना अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखी नोमुई ओइबा ऑर्गेनिक फार्मिंग की मतांगदा पांगथोखिबा खननेनबगी थरम अदुगा मरी लेना डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सोशल कंजर्वेशन गवर्नमेंट मणिपुर की कमिश्नर कम सेक्रेटरी थाइथुलिंग पामैना पोनुखिबदा चिंजाक हाइबसी मरु ओइना मियोइबा अखोइगिदी मेडिसिन मखल अमनी अखोइना सागदर चिंजाक अदु अफबा मखल की चिंजाक सारबदी लैना तिना कया नारकदबदगी कन्मंगमी लोइना मणिपुर पॉपी प्लांटेशन तौबदा मसिंग यामलबा केमिकल सिंग सिनदुना लेपाक लेहाउदा अकाइबा कया पीबद नतना नोंजु थादा मदुदगी सेंथरकबा हु सेनबा इसिंग अदु सिनरुबदगी मियोइबा अखोइदा मखल मखा कयागी लैना नारकपदगी नारकनबगी मचाक अमसु पीरी मरमदुना नदम असिदा लैरिबा मियोइ खुदिंगमकना हक्सांग फना थमनबगीदमक अफबा मखल की चिंजाक साबा ngamnaba honabda chemical yaudaba chinjak sing sana honasi haiki from organic farming as we can get from farming using other methods by adding costly additions like fertilizers, chemical fertilizers. Numit Tarani Sumin Satrakba Wari Liba Workshop Comparison of Mahabharat Karna Padba Sailya Padba under the CMAT scheme of Government of Manipurgi Makada Tawal District Wari Liba Association Sindunangasi Kang Yambem Salam Mandop Salung Pamda Loishinbeki Throm Pangtokre Throm Aduda Purit Sabam Sandra Natyabhushan Awardee Manipur Saita Parishad Kaisham Samo Singh Salungpham High School की ओजा अमदी थांगजम मंगी सिंह इंटरनेशनल अवार्डी कटक पुंगना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट गेस्ट ऑफ ऑनर ओइकी एसोसिएशन की सेक्रेटरी बी सुरमंगोल शर्मना मणिपुर वारी लीब थरमसी पोकपदगी सीब फावगी थरम सिंगदा वारी लीदुना लाकली अदुबु मतमगी मतुंग इना हौजिकती थरम सिंग असि समजिलकपना मरम ओरगा वारी लीबगी थरम असि ममी समजिलकले मसिबु मांगखिदनबा होना मांगखिदनबा हाइदुना हाइदिबा थरम असि सिंजबनी हाइकी लमदम असिबु लिसांग सिना लु नानबा अमा ओहिनबा मियेंग सानबा अमगी मखादा हौरकलिबा नहारोर सिंगी मही मसिंग तंबगी सिलेबसता हापगी तंगाई फदबा अमा लाकले हाइदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर एंड लोकेंद्र फोंगदोक्रे माई वेस्ट बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइबा हिरम द यूनिफॉर्म कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदी माउथ डिपार्टमेंट पुन्ना खुसमदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की कमिटी रूमदा सिंबा नोमुगोइबा मीडिया सेंसिटाइजेशन की थोरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर एंड लोकेंद्र सिंह माउथ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एनजी उत्तम अमदे डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार अथोब मिथुंग थोरम मपू अमदे अखनबा थुंगनेन ओइना सरुक याके महान मखा तादुन हाई स्वास्थ्य भारत कैंपेन ना इंडिया दा अत्यन मतमि मनुंगदा अहोंग कया लाखिबा अमदे माई पाकना चथरकिबा असिगी matangda ngasi su khana nainari adubu hairiba campaign asi manipur da mai pakle haiba ngamdri hairiba campaign asi kamdona mai pahan gadage haiba gi matangda thorum kaya tatna wafam thorum kya da tatna wafam kaya ma thamdro lagli hojik su honaba leptri campaign asi pangthok na mai pak padi ngamdri manipur si lising samapan humdra gi matamda north east state ki manungda clean state amani haina khanurami ahal angang khaktana moral value amaga loina luna na thamnaba honorami adubu status phanglaba matungda socio economic transform ama una khanghaudaba control tawudaba agency mayam singsu una tawhodaba mayamna urbanization amadi modernization gi lak iba scheme amadi fund mayam sing aduna miyeng sana thabak pakhat lam labdi phajaba mawongda salam gadabani हौजिक अखोइना मथौ तारिबा क्लीननेस वेस्ट मैनेजमेंट तौगे हाइना खल्लिबा सिंग असि सबचाना थबक ओइना तौदबा यारक्तबगी तांकक अमा लाक्लै चथरिबा कैंपेन असिगी मतंगदा ngaiहक नैनबा खबरदा यावना कैंपेन असिगी इंपैक्ट पीबा ngamlaktabna मतौ क्रमना करमबा लंबीदा चलगा इंपैक्ट असि पिहन गदगे हाइबगी असि खनबा अमा मथौ तारे मरम असिना स्कूलदगी
हौरगा कॉलेज फाव सिलेबस दा हापतना ग्रासरूट लेवल दगी अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन अमदी स्मार्ट सिटी की मतंगदा नुमित ममुत ताना खंगहनबा तंगाई फदबा अमा लाके हाइना फोंदोके नाक उंगबा नाक मेनबा खबर नाक यावबा अदुनदी अखोइना मसी भावदे इंपैक्ट पीबम नमतबनिना करी करमाइन तोरगा इंपैक्ट पीबम नमकदगे हाइबसिगी ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम मसे अखोइ खन मसी तंगाई फदब्राइन मणिपुर लेगा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंपा स्कीम 2024-25 की मखादा उमंग कनबगा लोनेना उमंगदा तांगतुना हिंगलिबा मियोई सिंगी हिंगनबगी लंबिसु सिन्नबगी मतंगदा खना नैनबा अमदी वाखल तामिनबगी पांडमदा कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट हाइबा हिरमदा नोंगि गोइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन सिंदना हाउरेंग सिंयांग कम्युनिटी हॉल थांगदा ngasi पांगथोखरे थ्रमदुदा डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर बिष्णुपुर वाइकोम रोमाबाई थांगा ngaramdagi national youth awardee oinam maipakjau ICMR scientist Dr. Nithojam Yaima district handloom and textile Bishnupur gi cluster development executive number CDP Hanglem Sarjubala range forest officer Moirang Hidangmayum Gitchandrana athoiba mithunglen amadi wangloi sing oina saruk yaki thramduda akhang ahi singna umangi pothok ti lauraga kanaba launaba amadi हिंगनबगी दमक उमंग कोकथोकपा तोकलगा अटोपा हिंगनब लंबी अमा थीबा यानब लंबी सिंग ताकतुना अमदी लंबई थाबा तोकनबगी मतांगदा वांगांगदुना वाखल तामिनकी लोइनना फिसाबी तरातेता यान कार्ड अमदी वीवर कार्ड सिंगसु यंथोकी देफो वाइकोम रोमाबत्तीना फोनुखिबदा उमंगसु योखतुना थंबा अमदी उमंगदगी फंगबा पोथोक सिंगी कानबसु लौबु याय यारिमखै उमंग सोक्तना अखोई हिंगनबगी लंबी थीबा याय हाइके मणिपुर जगोई मरमना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सेंथंग मखादा MJM हॉल दा नुमित मांगानी सुमन सत्रकपा गुरु अमोबी नेशनल क्लासिकल सोलो डांस फेस्टिवल 2026-5 की ngarang marini suban numit loina pangthokiba जगोई कंपटीशन अदुदा लिंडा फोक एंड क्लासिकल अकेडमी की मखादा सेनियर आर्टिस्ट ओइरिबी सगोमल खानम लेरक्तगी मोरांगथेम डायना सही कुंत्रेना जगोई की परफॉर्मेंस उठख्रे लिंडा फोक एंड क्लासिकल अकेडमी नामपाल सोराम लेरक्ता लेबगी सेनियर आर्टिस्ट ओइरिबा डायना मोरांगथेम दूरदर्शन केंद्र इम्फाल की ग्रेड बी आर्टिस्ट ओइरिबा आर्टिस्ट अमनी निक्सिंगबा याई डायना मोरांगथेम होखिबा कुमजा लिसिंगन गे सुनत्रानी पांडा रेंगुंदा पांगथोकपा संबत 2 अमदी 2019 दा बीजिंग दा पांगथोखिबा इंडिया डे 2022 दा भोपाल दा पांगथोखिबा महाकाल फेस्टिवल 2024 दा हैदराबाद दा पांगथोकपा भारतीय कला महासम्न सिंगबा कया दा सरुक यारना यारबो आर्टिस्ट अमनी मा हौजी हौजी अरिबम रामेश्वरी की लमजिंग मखादा लिंडा फोक एंड क्लासिकल अकेडमी की आर्टिस्ट ओइना लैरी हौखिबा सही लिसिंग सुन कोलुमदोय की नवेंबर 5 दगी ngasi फावत थीबा खंगदर लेरखरबा अखाम अवांग लेकाय दगी माइबम अविनाश अपोकपा माइबम हेमंत अमदि निथौजम एंटनी अपोकपा लेखिद्रबा निथौजम सुंदर की मंगानी लेहुन तमगी थरम ngasi पांगथोखरे ngasi अखाम अवांग लेकाय द लेबा लेखिद्रबा अथौबा अनि की मंगानी लेरोन चनबगी थरम अदुगा मरी लेना जेसी की मेंबर सोंगथाम बसंतन फोंदोखिबदा कुमजा लिसिंगनिगा सुमना कोरुमदोगी नवेंबर 5 दा अवांग सेंगमाइदा थबक अमगी चटखिबा सही नोरिबा माइरोय अनि मफम खंगदना मांगखिबा सि तमथीरबा कुकी मिलिटेंट सिंगना फाजिनदुना मियाथीना हाबिरमलगनी खाली अदुम ओइनमक ngasi फावबा थीबा खंगदना लेरेक्लिबा माइरोय अनि असिगी हक्सांगी सरु मचेत अमतंग ओइरबसु नत्रगा मखोइना सेट चाखिबा मफी मचेत अमतंग फंगलबा मतुंगदा मखोगी मथौ मंगम पांगथोके खन्न लेरखिबनी अदुम ओइनमक मणिपुर लेंगा की मागेदगी मिहात असिदा सेनबा मियोइसिंग फाबा ngमदबत नतना मखोई अनिगी लंगला लंजिन अम फावबा पुथोकपा ngमदबना ngasi फावबा लेरी लोइनना लेखिद्रबा माइरोय अनि के अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकतना सही कया लेरक्लबा असि अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकनबा जेसी अमदि लेखिद्रबा इमुंग मनुंगा तानरबा मतुंगदा मखोगी मथौ मंगम असि पांगथोकपनी लोइनना लेखिद्रबा
अथौबा अनी असगी इमुंग मनुंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंग असगी येंगदुना लेंगाकी माइकैदगी अंगम मतें खरा पांगबिनबा पुनिंग सिंसिन खिबगा लोइनना लैखिद्रबा अथौबा अनी असगी मंगानी लेहुलगी थरमदसु लमदम असिदा लरिबा मियामदसु सरुक याबियु हाइना फोंदोरगि All Manipur Bodybuilders Association Ambagi Makhada Laitaba State Level Bodybuilding Association Singi Apunba Mipam Ama Lagiba Tha April ki tang taruki ayupung mapanga minute kontra taba matamda Manipur Olympic Association ki Kumal Lampak ta laiba conference hall da kauri hariba mipam masida tongan State Level Bodybuilding Association sing saruk yabina ba All Manipur Bodybuilders Association ki maike degi appeal tarok lei Jammu and Kashmir ki Katwa district ta Chatrakpa anti-terror operation ki numit marini subadang asri security forces samadi terrorist singa ki marakta khuthona khrei Hiranagar sector dagi kilometer kutharom lapa ghati juthana Rajbagh ki khungang jakhole manakta khuthona khiba police khuthona khibada police person ani soki hairama phamasida March kulumdoi numajing numitasu khuthona ki solo mioi ani adu Jammu and Kashmir police ki special operation group ki personnel singni makhoi ani Katwa da leiba government medical college and hospital la laingnaba pukhrei numajing numita khuthona khiba aduda Nantok sen kiba terrorist sing adu ngasigi thogdokta senarungani hayuna thajnari mafam aduda terrorist khar leire tabadagi SOG gi team na mafam aduda operation chathaduna lakimani South Korea da sak liba lamai asina yamna sauna mang tahan kre haina official sing na phongdokre lamai sak pagi thogdokta sikhiba mi gi masing kun ga tare jawkre masing hengalak kigani hairi mioi kyana asopan nangkrei Korea Forest Service na lisingam sapan marfu ga tare tagi lamai sak pagi thogdoki record ta handak ki asina khwaidagi sathiba amani hairi lamai asina umang gi sarukta acre lising marfu ga taruk ka changwa hen bada sak tuna sohon krei Disaster and Safety Division Chief Lee Han Kyung na haikibada lamai adu khangudna paksana sandroke lamai gi thogdokta mioi lising ga kunthra ga tare rongi communication da sohon ki hairi Sanabagi Pauda Sports Center Library Organization Bisnupur SL on a Sinuna SLO Playground Bisnupur 1 number 9 and 11 da Timtra Tongna Sarugyan Satrakiba First State Level 9A Side Open Football Tournament 2025 Nasilosin Krei Lunina Gojendra Foundation donate Toduna Sengutuna Lakiba SLO Playground Bisnupur AC MLA Govindas Kontok Jamna Sangadana Miam the Kusina Krei Football Tournament Loishinba Amadi Playground Sangab Githram Aduda Bisnupur AC MLA Govindas Kontok Jam SLO Bisnupur President Kumantem Sunil Maitei SP Bisnupur Catherine Ravi Kumar Amadi Balgi President Loitongbam Devasana Atoy Mitungnan Singwan Sarugyaki Loishinba Numiki Nasi Sanakiba Football Final Match Star Kennedy FC na Abem Bisnupur Vlog Pu Mga Marida Mighty Piki winner Oikiba Kennedy FC da Seli Mana Pina Palising Yankai Amadi Memento Pidun Puning Thaudki Amadi Runners Ta Kraba Abem Bisnupur Vlog Ta Lupalising Kuntra Amadi Memento Pidun Puning Thaudki From the Govindas Kontojana Ponoki Bada Hawlag Liba Naha Singu Tinjang Kajang Danaba Amadi Apavamio Amam Wehenge Hairabadi Sana Konaba Hibasi Tangai Padana Tangai Padaba Amani Aduga Hojikti Sana Konaba Hibasi Career Ama Obayare Bisnupur District Hanboina Asian Games da Medal and Ilaro Krabi Arjun Awardi Naurem Rosivina Manipuri Governor na SDPO Sports ki Pampi Kre Tasengna Hargadi SDPO Oiba Hibasi MPS Natraga IPS Oidragadi Ya Oibia de Adubu Sports Namaram Oiga Rosivina SDPO Oiba Panglibani Manamasana Sports Pamjaba Angangsing Sports ta Thajinsi Aduga Playground Sengutpa Asida Sanroi Thoruk Nabagi Yamna Phaba Kongjangsu Amani Nasi Miamda Kusinariba Sanabu Asidagi Maleng Vitakta Yong Sanaba Sanroi Kaya Tholokpa Oresanu Aduga Sanabung Sembat Naba Lam Katpiramba Ahanba Donor Lebak Lagi Tawaina Laramlian the English Singna Labor Oresanu Aduga Anisuba Donor Lala Bisu Haksang Pana Matam Sangna Labor Isona Pinabisano Haiki
Asmita Khelo India ki Makhada District Youth Affairs and Sports Office Thawal amasung Khelo India Center Judo Thawal ani sinduna ngarang dagi Kham Part 2 Multipurpose Hall sathrakpa Asmita City Judo League ngasi losin kre sahi tramari ki makha amasung mathakta leiba nupi masa singkhaktagi oiba category punna trani thoida athoi hen tanaba aduda punna sanroi humpuga mangan sarugya ki ngasi losin bigi from aduda District Olympic Association Thawali President Mutum Mani District Youth Affairs and Sports Officer Marangthem Deben Khambuk Jila Parishad ki Chairperson N Ramananda amasong Khambuk Part 2 GP ki Chairperson M Gopi Mohana mathang sina athobi mitunglen from mapu amadi akhanaba mitunglen singwaina sarugya ki ngarang dagi sathrakiba Asmita City Judo League aduda Kiji humbu humdoi gi mathak ki category da Laisram Didikana Kiji humdoi gi makha gi oina Lakshmi Laisram na Kiji yankhai tret ki makha gi oina Sukham Beauty na Kiji yankhai ni toi makha gi oina Laisram Elias na Kiji nipu nipan gi makha gi oina Moirangthem Helena Kiji nipu mari gi makha gi oina Ningthojam Kajal na Kiji nipu gi oina Kiji nipugi makhagi oina Laisam Marsi Kiji kuntra taruki makhagi oina Khulakpam Rojinana Kiji kuntra nithoigi makhagi oina Khundrakpam Malemngan Bina Kiji kunnipan makhagi oina Nansina Kiji kulumdoigi makhagi oina Ningthojam Ranina ahanba taduna gold medal phangkhre ngasigi Mithulen Singna ahanba anisuba amadi ahumsuba tarakpa sanor singda manaba thempiduna yenthoki All Manipur Football Association Amphana Sinduna Kurai Lamlong Artificial Turf Ground Amadi Sagolmang Playground da Puna Timtraman Mapanna Saruk Yaduna Group Ani Thongna Khaidokuna Sathariba Traga Tret Suba Manipur State League 2024-25 Nasi Sanikiba Hanba Mesta FCL Amadi Class Ha Anina Sanikiba Mesta FCL na Class Ha Bu Gol Taruk Amada Mighty Pikre Amadi Anisuba Mesta SGI samadi AFC anina lamba tawniki message da AFC na SGI bu goal amasino da maitiba pikre hauzik aroibada morbe pau amuna pijari emerging challenges in the frontier of chemical science siski homlak suwa National Conference Manipur University da pangthokre Organic farming in Matanga Kana Nainakre Swas Bharat campaign Nasi Manipurari Mai Pakle Havi Yadri Haina Professor and Lokendro na Fongdokre Loinana Jammu and Kashmir ki Katwa district ta Teru Singha Kutona personal ani Sokle Ngasi ko inadi image paudam sandok sa pamatang sa lojari miyamu amuk hana kurumjari